ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. Инак дар барномаи мо тамошо кунед. пас аз ворид гардидани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид аз 2 январи соли 2018 санаи 26 октябр ҳамчун рӯзи кормандони мақомоти судӣ муқаррар карда шудааст. ба ин муносибат дар толори суди шаҳри Панҷакент ҷамъоварии тантанавӣ баргузор гардид. дар толори маҷлисгоҳи суди шаҳри Панҷакент маҷлиси тантанавӣ бахшида ба рӯзи кормандони мақомоти судӣ доир гардид. маҷлисро раиси суди шаҳри Панҷакент Мирзо Ҳомидзода Диловар ифтитоҳ намуда, ҳайати суд ва дар симои онҳо тамоми кормандон ва собиқадорони мақомоти судиро бо ин рӯзи фархунда муборакбод намуд. сипас раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода сухан намуда роҳбарият ва кормандони суди шаҳри Панҷакентро бо рӯзи идашон табрик карда қайд намуд ки суд дар низоми мақомоти ҳокимияти давлатӣ шохаи мустақили ҳокимият эътироф карда шудааст ки он аз ҷониби судҳо ва аз номи давлат амалӣ гардида адолати судиро аз рӯи парвандаҳои ҷиноятӣ, гражданӣ, оилавӣ, ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ ва баҳсҳо вобаста ба мутобиқати меъёрҳои санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ба амал мебароранд. сипас дар вазъияти тантанавӣ раиси шаҳри Панҷакент ба раиси суди шаҳр сипоснома ва ба кормандони суди шаҳри Панҷакент тӯҳфаҳои хотиравӣ тақдим намуд. гузориши Сабрина Акрам ва Вайс Ноҷон Холов. дар толори хурди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода бо як гурӯҳ маъюбони қобилияти биноияшон суст мулоқот доир намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба гузориши хабарнигорони мо. дар толори хурди мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент як гурӯҳ маъюбони қобилияти биноӣ шашонсӯзро пазироӣ намуданд. раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ дар суҳбат бо онҳо таъкид намуд ки асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ғамхорӣ ба маъюбону эҳтиёҷмандонро дар меҳвари сиёсати иҷтимоии ҳукумати мамлакат қарор дода ҷиҳати ҳифзи иҷтимоӣ ва дастгирии онҳо ҳамеша иқдомоти хайрхоҳона анҷом дода мешавад. зимнан бо дастури раиси вилояти Суғд, муовини якуми раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҷаббой Аҳмадзода дар рӯзи ҳифзи нобиноён ба 240 нафар чунин шахсон дар шаҳр 300 сомони ёрии яквақтии молиявӣ расонида шуд. ба иштирокчиён аз ҷониби мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент воситаҳои ёрирасон ва маводи хӯрока тақдим карда барояшон дастурхон ороста шуд. дар доираи сафар ба ҷумҳурии Ӯзбекистон раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода бо ҳайати ҳамроҳонаш дар шаҳри Самарқанд ба пояи муҷассамаи Абу Абдуллои Рӯдакӣ гул гузошта, сипас оромгоҳи аввалин президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Шодравон Ислом Каримовро зиёрат намуд. чтавре дар гузоришҳои қаблӣ иттилоъ додем, дар тантанаҳои бахшида ба рӯзи Самарқанд раиси шаҳри Панҷакент Холиқзода Абдухолиқ бо даъвати ҳокими шаҳри Самарқанд ба ин шаҳр сафар намуданд ва дар доираи ин сафар раиси шаҳри Панҷакент бо ҳайати ҳамроҳонаш дар кӯчаи ба номи Абу Абдуллоҳ Рӯдакии шаҳри Самарқанд ташриф оварда ба хотири пос доштани эҳтироми сардафтари адабиёти форсу тоҷик Абу Абдуллоҳ Рӯдакӣ дар пояи муҷассамаи шоир дастаи гул гузоштанд ва дар зери муҷассама аз ашъори шоир порчаҳои шеърӣ қироат намуданд. бояд ёдовар шуд ки ин муҷассама моҳи августи соли ҷорӣ пардабардорӣ карда шуд. هیچ شادی نیست اندر این جهان برتر از دیداری روی دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلختر از فراق دوستان پرهنر. сипас ҳайати шаҳри Панҷакент бо роҳбарии раиси шаҳр Холиқзода Абдухолиқ оромгоҳи нахустин президенти ҷумҳурии Ӯзбекистон Ислом Каримовро зиёрат намуданд. гузориши Дилафрӯзи Ҳафиз ва Хайём Ҷӯраев аз шаҳри Самарқанд барои барномаи иттилоотии Пайғом.
бинандагони гиромӣ барномаро идома медиҳем. дар бораи омилҳои равонӣ ва таъсири он ба амалҳои шахсоне ки суиқасд ба ҷони худ мекунанд табиби нарколог аз маркази солимгардонии рӯҳ ва наркологии шаҳри Панҷакент Фарҳод Нурматов андешаҳояшро чунин баён намуд. мутаваҷҷеҳ бошед ба мусоҳибаи барнома. ҳозир дар бораи худкушӣ ва сабабҳои он камтар маълумот медиҳам. худкушӣ яке из омилҳои хатарнок ва зараррасони ҷамъият мебошад. аз ҷиҳати динӣ ва аз ҷиҳати ҷамъиятӣ ин кор номатлуб ҳисобида мешавад. сабабҳои худкушӣ якчанда мебошад. аз ин яктеш омилҳои ҷамъиятӣ ва акун душворӣ дар ҳаёт зиндагониш душвор бошад, ҳамин хел ҳолатҳо даст мезанад. муноқишаҳои оилавӣ, ишқу муҳаббати ноком бисёр дар наврасон ва дар байни ҷавонон ин ҳолатҳо рӯй медиҳад. ва дуюмаш ки омилҳои тиббӣ дар натиҷаи бемориҳои рӯҳӣ, рӯҳафтодагӣ, галлюсинатсия, бред, хазён, ҳамин ҳолатҳо ба гӯши бемор омадани садоҳои ҳаргуна, овозҳои ғайр, фикрҳои ҳархелаи худкушӣ ба сараш меояд. ҳамин ҳолатҳо. сеюмаш ки бемориҳои шадиди рӯҳӣ ки якбора сар шуда бемор худаша гум карда ҳамин ба худкушӣ даст мезанад. пешгирии ин бемориҳои гуфтанӣ ҳастам ки ҳама сохторҳои ҷамъиятӣ, раисони маҳалла, падару модарашон, сарварони мактабҳо, донишкадаҳо, духтурони оилавӣ, духтурони дигар соҳаҳо, кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ бояд ки якҷоя мубориза баранд ва дар байни ҷавонон корҳои фаҳмондадиҳиро ба роҳ монанд. дар ҳолати ошкор намудани шахсоне ба худкушӣ даст дошта бошад, маслиҳатҳои психологӣ, равонпизишкӣ дода шавад. рони оилавӣ ҳангоми ошкор намудани беморони рӯҳӣ, нашамандӣ маслиҳат диҳанд ки ба духтури рӯҳшунос ё нарколог муроҷиат намояд ва дар қайди духтур истода тавбат гирифтанашон шарт ва зарур. дар омилҳои тиббӣ камтар истода мегузарам. аз 17-16 сола то 25 солая якум бар агар ба бемори рӯҳӣ гирифтор шавад, агар ба онҳо ҳамин ҳолатҳое ки худкушӣ пайдо мешавад. ин значит галлюсинатсия, хазён, бред ва фикрҳои ҳархела дар сараш пайдо мешавад. ин ҳолатҳоя хеши наздикои беморон, худи беморон аввал намефаҳмад, барои ин ки якум бор бемор ин ҳолатҳо ба дучор мешавад. ин ҳолатҳоя чӣ хел муайян карда мукун? бемор дигаргун мешавад, кам сухан мешавад, кам хоб мешавад. баъд як хел ҳолатҳо мешавад ки худ ба худ гап мезанад, лекин дар бораи бемориш бо ягон кас хабар намедиҳад. ин ҳолатҳоя агар ягон кас фаҳмад, ҳатман бояд ки духтури рӯҳшунос муроҷиат кунад. баръакс падару модарон муллоги мусулмонӣ мекунанду ба духтури рӯҳшунос муроҷиат намекунад. дар натиҷа бемор ба худкушӣ даст мезанад. бемороне ки ба бемории майзадагӣ музвин ва нашавандӣ гирифтор ҳаст, дар байни онҳоям ба худкушӣ рӯй дода истодааст. халқи Панҷакент чунин гуфтанӣ ҳастам ки байни якдигарашон бо суханҳои нек гап задан дар корда, суханҳои қабеҳ, суханҳои сахт ҳама вақт ба нохушба мебиёрад. ин чизҳоя мана вақти таҳлили корим ба ман дида гузаштам, ҳамеша дидам. увайси қарани зодаи мамлакати Яван буда дар синни 4 солагӣ аз падар ятим ва тарбияи ӯ бардошти модари танҳояш мемонад. гузориши навбатии барнома аз бузургии ӯ ва яке аз гӯшаҳои таърихии кишвар оромгоҳи увайси қарани маълумот медиҳад. мутаваҷҷеҳ бошед.
آرامگاه سلطان اویس قرنی در مسافه 18 کیلومتر در قسمت شمالی ناحیه خوالینگ در دهه مزار حضرت سلطان واقع گردیده است. این موضع تاریخی با طبیعت زیبا، چشمه‌های زلال، گل و گیاه‌های شفابخش و پرندگان نادر مشهور می باشد. مقبره سلطان اویس قرنی با اقدام و دستگیری به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان سال 2006 پرره از نوسازی کرده شد. گروه ایجادی تلویزیونی سیما از این مکان تاریخی دیدن نمود. در صحبت با ما گفتند که همه روزه مهمانان و سیاحان زیاد به این مکان بهره زیارت می آیند. یک بار از موضوع اجازت میگیرم. میگم مرا اجازت چه مرافتا دوست از جهت کار پیغمبر خدا کرد. میگه پسرم راو و نماز ظهر داشته و حضرت میره و وارد خانه پیغمبر خدا میشه. وقتی از مادر میشه میپرسه پیغمبر خدا دوست کجاست؟ میگه در غزه. از شرایط اول بعد مادر چیکار میکنه؟ گشتن میره. همه مادر شخصش فقط پرستاری میکنه دیگه تمام گشتن میره. وقتی پیغمبر خدا از غزه برمیگرده وارد خانه پیغمبر خدا میشه بوی اویس حس میکنه. از مادر پرسان میشه که کسی آمده بود؟ میگه شخص از کنان آمده سلام گفت و رفت. آبا میگه اویس. طبق قید نمودیم حدود ممنوعگاه با توجه و دستگیری پرزیدنت مملکت در سالهای صاحب استقلالی آباد و زیبا گردانیده شده است. سروری دولت ضمن بازدید و شناسایی با شرایط موجوده در این مکان تاریخی همیشه با مسئولین جهتی باز هم آباد و زیبا گردانیدن اطراف آرامگاه و رعایت سنت و عنعنه‌های خاص ملی هنگام تشریف و بازدید سیاحان و مهمانان از اینجا دستور و هدایت ها می‌دهند. این است که آرامگاه با طبیعت زیبای آن از جانب مسئولین آباد گردانیده شده روز به روز زیباتر می‌گردد. همصحبت ما دایر به بزرگی و پاکی اویس قرنی گفت. مادر بیماری داشت، شب روز در خدمت مادر بود. از دعای مادر به همین درجات سلطان رسیده. دوستی غایبانه پیغمبر صلی الله علیه و پیغمبر ما را ده حضرت اسلام ما را قبول کرده. همین خیلی روایته که شب زمستان نماز خفتن است وقتی مادرش آب میگه اویس که به آب که میره یا مادرش خواب بوده. همین کاسات در کف دستش تا صبح صادق در بالای سر مادر چیخ نه که مادرم دوباره آب تاخیر دیر نکنه چیخ میشه. وقتی که صبح صادق میده مادر بیدار میشه آب میگه وقتی ما همینجا با روایت شده که کاسه در کف دستش سرما بوده. وقتی میگه کاسه را خوج میکنه پوست کف دستش تگ هم کاسه را میخوره از دستی از خونکی سرما بوده. مادر که میبینه از کف دست سرش خونج رسید رو با خداوند میره از سینه صاف از سینه صدق دعا میکنه خداوند دا پسری مرا به سلطانی برسان. دعای مادر در حقش مستجاب میشه. این حضرت و سلطانی میره. سلطان ماماش پادشاه پیغمبر خدا میگه سلطان اویس قرنی در این دنیا پادشاهی نمیکنه لیکن فرد در روز قیامت که از پادشاهی جنت است. در خلافت حضرت علی در عراق در جنگ سفین با همراه حضرت علی برزیدی منافقان در همون عراق جنگ میکنه شهید میشه. در عراق به شکل وصیت میکنه که در بالای جسد جنجال بسیار میشه تابوت میره دشتر بار کنه سر جایی که موضع بگیره. وقتی شهید میشه وصیت حضرت با جا میرن تابوت بار میکنن دشتر سر میده. این حضرت 7 جا داره. عراق داره، ایران داره، ترکیه داره، آذربایجان داره، افغانستان دو موضع و ازبکستان هم بوده است. آدم ها رفتن زیارت کردن آخران اونجا همینجا نشتر قرار میگیره. وقتی میگه اشتر خواب میروه حضرت به خاک میسپرن همه جای خواب رفته که حضرت اشتر از 5 از اشتر چشم میره از سرش تو پای اشتر پای خفا کنم چشم ها خفا دارم اول سال تولدش 590 میلادی 657 از مینا گذشتگی در سینی 65 سالگی سفری آخرت. از روی روایت ها در این مکان 5 چشمه با نام های چشمه حکمت، مغفرت، رحمت، مراد معروفند که دقت سیاحان را به خود بیشتر جلب ساختند. در حدود مملکت 133 عدد، در ناحیه تابعی کشور 23، در بختر 8، در کولا باشد 16، در ولایت سوخت 52 و در ولایت مختار کوهستانی بدخشان 22، در رشت
9 عدد زیارتگاه، مزار، مقبره‌های مقدس موجود بوده. همگی 16 عددی آنها همچون یادگاری تاریخی از جانب وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شدند که با تشبوس سروری دولت نوسازی گردیده به یک گوشه آباد تبدیل یافتند و معرفگری عرف و عادت و تاریخ بزرگ تاجیکستان می باشند. گزارشی مرتبه رحمان و واشا حسین صالحوف. بینندگان گرامی، در همینجا برنامه اطلاعاتی پیغام به پایان میرسد. سلامتی و سربلندی شما آرزوی همیشگی ماست. خیر.